A mai napig összeszorul a szívem. Kad es studēju politikas zinātni 90. gadu vidū, tad Latvijas dalība Eiropas Savienībā likās neaizsniedzams mērķis. Ko se je Slovenija pridruževala Evropski uniji, sem bil sam še v srednji šoli, tako da se v bistvu niti nisem zavedal vseh aspektov pridružitve. Cesta Slovenska do Európskej únie nebola jednoduchá ani priamočiara. When 10 new member states joined the EU in 2004, the number of languages that English language translators had to cover almost doubled overnight, from 11 to 20. Ήταν ελληνική προεδρία, ήμουν εκεί στην καμπίνα, μαζί με τους συναδέλφους από τις νέες γλώσσες. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που ήταν εκεί μίλησαν όλη τη γλώσσα τους. Με πλήρη επίγνωση της ιστορικότητας της στιγμής, και για εκείνους και για μας. Της στιγμής που γεφυρώθηκε το χάσμα που χώριζε την Ευρώπη επί δεκαετίες. Sintendi niftakar fl-entużjażmu fiċ-ċelebrazzjoni li saru l-belt bil-lob tan-nar u bil-wirja spettakolari bid-dawl fuq Sant'Angelo u billi kienet okkażjoni memorabbli ħadna tfal magħna biex jipparteċipaw fiha. Για μένα προσωπικά, επειδή ήμουν φοιτήτρια στη Γερμανία τότε, αυτό σήμαινε ότι δεν ήμουν πλέον κάτοικος τρίτης χώρας. Tada dirbau Paryžiuje nacionalinėme rytų kalbų ir civilizacijų institute INALCO. Susirinkome su keletu kolegų ir draugų paminėti tą dieną ir kartu pasidžiaugti ateitimi ir kad daugiau žmonių galės laisvai studijuoti, kelti kvalifikaciję ir padirbėti Europoje. Byl jsem ve vlaku, já tam mám rodiče, a volala mi kamarádka a jenom tak nadhodila, no, ty v té unii budeš jednou pracovat. A já jsem si myslel, ta zaskecá. No, ale nakonec měla pravdu. Olyan történelmi pillanat volt ez, amikor Magyarország végre a történelem jó oldalára állt, ahol a szabadság, az új lehetőségek olyan perspektívákat nyitottak, amiket mi nem ismertünk korábban. Es nekad nevarēju iedomāties, ka man pašai būs iespēja strādāt dažādās Eiropas iestādēs, dažādās valstīs - Spānijā, Luksemburgā un tagad Beļģijā. Tā ir arī brīnišķīga iespēja iepazīt citas kultūras un iemācīties citas valodas. Στα 20 χρόνια που ακολούθησαν, το ΣΚΙΚ κατάφερε να εντάξει τις νέες γλώσσες και να παρέχει διερμηνία στο ίδιο επίπεδο, στις ίδιες υψηλές προδιαγραφές για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα την οποία μιλούν. We spent months and years of our work time and personal time learning these 9 new exciting EU languages. I was lucky enough to be able to take a course in Estonian. Doubling our source languages was a real operational challenge, but it also doubled the variety and doubled the fun. 10 χρόνια μετά προσλήφθηκα ως η πρώτη Κύπρια μεταφράστρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχή μου είναι με την πάροδο των χρόνων να προσθεθούν ακόμα περισσότεροι Κύπροι μεταφραστές και διερμηνείς ώστε να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο η ελληνική γλώσσα. Itt az érem. Most kaptam meg pár nappal ezelőtt a 20 éves érmet, tehát az én életemben is új fejezet kezdődött. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było bardzo ważne, jeżeli chodzi o moją rodzinę i o moich znajomych. Dlatego, że od tego czasu już mogliśmy się spotykać spokojnie, podróżować, odwiedzać i zwiedzać inne kraje Unii Europejskiej. Vedel pa sem, da je zelo pomembno, da je Slovenija postala del nečesa večjega, kar odpira nove možnosti za vse. Naprimer, študij v tujini je postal realna opcija. In pa upali smo, da bo veliko večjih bändov začelo prihajati na koncerte v Slovenijo. Ja muide, Euroopa Liidu välispiir lähebki mööda Eesti idapiiri. Saime selget kinnitust, et saame alati jääda iseseisvaks. Pöörasime selja minevikule ja saime kergendatult hingata. Dlho nebolo zrejmé, že Slovensko bude v tej prvej skupine krajín, ktoré sa stanú členom v roku 2004. Nakoniec sa to podarilo a ja som bola veľmi hrdá. Pociťovala som nádej aj radosť z toho, že už nie sme oddelení a izolovaní od zvyšku Európy.